I'm in an airport. I'm going places. I'm in an airport. I'm gonna fly. But first, I'm gonna buy some tax-free. Think I'm gonna start drinking. Maybe I'll have some. I'm going to the gate. Look at all the snack. Airport staff. I'm in an airport. I'm in an airport. I'm gonna be on an airplane later. Airport. Island moi tak te kha kan mu chan to a he thona atanga thlir bo khana moi eme ni thlang ha hel to le mai Phuket airport he kan thlengta kan tumta rup mai le ti chuan din thai sim card te kan han le thara min shoi tu tur po he airport ta lo thleng der to maya kan bung ro te kan han lota ti chuan hotel lam kan ta Hi Adi. Rina. Rina che. Pepe che. Oh hi. Chocolate. Yes, chocolate for tea. Hello me. Very busy. Hi Phuket khwana chuan tu na hianin kan hotel panin kan kalme ka airport atang hianin Dakar khatvel kalania ase traffic jami om me alawa anuam khop me he a five box ya an ram he alung len thai ro khop me kalania cha he han min puya cha he kan room tour ania like entrance ania which one hey tu tang he yes 2408 How is the room? Have you seen? no I haven't seen yet Key room 2407. Try key Okay. it's 2408 And 2407. yeah 24 okay yes AC on. Oh. lights for the lights okay Okay. Switch on the AC. so hey here and some tops Smoking area. done coffee in them think we in them so hey kan khum tur ania ma kan khum tur ania so ta apya bera khaning sha hey here ka roommate Boss. oh ka boss nam hle me room chu very nice a view po nuam top view vel en lokila kha chu alum viang reng thau ni he chuan khi mizoram te po ang ve deuh tlang ang nuam hle mai enjoy an han lam kwal vel ni hi nuam an ti hle mai u nau u le nau te hau chu kan thil na hotel nia Ramada chuan hanin breakfast ai turin kat ka me kha introduction sang oma tlan tu thlat the nia mình hình dạng dẫn mua để tôi được cầm đi tôi bắt để được tôi phun rice Tôi là món trứng hắn không phải chê chicken sausage luôn cho nó. là không lấy bốc xí đâu à
Upma. Salad bar. Breakfast kan ezo hian in khopui fang turin tiang kan chuak le ngala anei tur te het tui box ya kan du zong chi hlir nia nam kan ti hle mai Passion fruit. Yeah, it's tasty. Salt. Papaya no sugar. Yeah, is that kan hotel thlen na bul ka hianin 7-Eleven oma anwam em ya engkim a oma ei tuni se atui cha oma anwam em phya po chhokin atopa hianin 7-Eleven a bok hian kan lut le thina kan kal pel thelo ni de berme dustbin bale. Mama check your cheese, Bobby girl, leave the money look like that's a lot. Love, love, she's so swimming hard. coconut ice cream mul mai atui heavy top ni mai
Pipi na kan kaldo na he kan in line meka adi PPJ kan in line meka he sao khúc mày so in Fifi alin pantur yan in darkar nga vela nga ya kan planter chara speed po sa khop mai mi phone te hi ala om vero tu aron phone le thu china ma se anwam box ya ni anwam shim shim meya beach pantur chan ti han mi chi shang kan in tok so wa kan kal so wa ram shang chang in ti hanin ha kan kal khom tak me wa anwam Live story tại hắn hay gắn trò gió ya. Mình còn làm thế mày. Mình được cái đó. Lên rồi, khỏi đâu lên hả?
So you want to do like this? Can round on 20 round, huh? Kan hole to hay kan let to a ngọc hle mai ve in chu kan hole me kan ni hey patong beach ania ama me so kit pala sal buka push up. For me, it's water. I think the big Phuket anuam ber part pakhat chu massage ania an thiam box ya an man hi Thai massage te aroma massage le foot massage a hadam thlak em ani Today the Auntie Johnny looks so beautiful. Yes. Today, yeah, she's saying I always look your eyes is kind of. Her eyes is always in the same way. Exactly looks. Phuket hunuam tak kan man nuwa Bangkok lampan turin Phuket chu kan lo bye ta ni video lepeka Bangkok ka kan chetla na te kan lo tilang don ya bye vek ole